adil namanya. Mudah-mudahan yang kata beliau itu sampai kepada utarnya ini kesian untuk beliau dong. Itu ketua yang tadi yang ada. Dia dapat pada sepatnya yang nantinya. Kembali memulai kepada utang-utang itu yang kebetulan yang bisa ada yang berkirim. Ataupun yang mungkin dia ada halangan hujan mungkin juga. Alhamdulillah untuk cukup lah ini mama. Jadi sebanyak ada mah. Teman juga. Ada kita ada teman nak. Kesehatannya naik ke. Ya, mudah-mudahan berkat kalau kita amalkan betul maka kalau berdoanya, kalau berdoanya, tak yo kalau masalah kadang-kadang kita lupa masalah mengenai penyakit itu. Alhamdulillah kita cukup tahu nama masalah mah. Sampai Rasul kalau ada yo ko tadi dia buat dia ada lima dan ada nama Rasul gadang kecil ko lah yo yang alonan brokoli. Jadi mudah-mudahan itu yang beriman dapat pandai ke sana tu. Kalau dia pun ada buat tu. Kita tambahkan mak. Anak peninggalan itu Ya. Tak dulu Ya, saya yang pasal tadi tu masalah program okey. Kalau ada orang prediksi bunyi kecil lindak saja prediksi ni. Kalau tanda-tanda kampung kan ada ribu dan tabok dan sebut dia ulang itu. Malam malaikat tu nya. Jadi ayi kata terkon ada orang mah. Jadi kok apa? Jadi kat 3 hari kau mesti kedang ile mah di tadi pandang dia. Terus service pasti lah. Dia tu tanda Gunung Kamalah itu tanda ni deh. Ayo. Aku tanam kalau itu tanda ya. Tapi kalau nang kampung aku dah sebut tanda orang ada. Mau cek ikut cek. Aku ada tanda orang dia. Iya betul Pak. Hujan pasti kedang hujan saya betul-betul seperti kalau. Ini bila percaya orang membeki lokasi sekian agak dangan nak kedua dah. Tapi nak tibu dah tahu ni dah. Dia tunggu dulu lain. Punya ketibu jangan dia kemar dulu dia tunggu dah. Tapi kalau ada was-was apa isi sebelum jangan dia dah. Itu dulu lawa ya ada. Tidak ada kancaan dah. Dia balari risiko. Awak lagi dia mah. Yang kedua seperti yang tadi lah yang bayang je tadi. Aduh. Bukan tak tadi lah. Anggota seperti ko buat imam dan benar. Angko lambayan ini dalam tangan. Pokoknya masuk cara tahlil ada waktu nah. Kalau tahlil ini pun ikut yo. Itu masa ini dia kebetulannya sama-sama lagi imam ni macam siap yo. Imam lo pe. Ni pemandangan punya so ni jaga-jaga dah. Ini lama kasih bagi yang imam tadi seperti Chan pun seperti imam aku. Dia sampai kajian awalnya tu aja. Dan kau dia kecil awak kau cakap ni kau kan tadi kau sampai kuat je. Apa tersinggung. Itu lah kita apa ni. Kalau kini kan awak dengan macam jemaah kalau contohnya alhamdulillah. Yang kedua mengenai undangan mulut hari Rabu hari Minggu esok itu kan Muaro. Alhamdulillah malam tadi masalah muhajirin kita carian untuk kabutnya kabut hari Budang. Informasi itu tapi di masjid tadi berok. Tapi alhamdulillah seperti ini undang di borok lain. Kesanayannya lalu ikut orang dari semua masjid dia. Bantu baca nak pada makan negari minggu orang murid dia pun sebenarnya doa ni Arab gitu. Kebayar suri asa bendanya dia buat tekan daripada aja. Patang kamis Bila orang undang ke kira orang tahu tu bisu di undang buat lah ya. Awak kira nak tiba undangan, nak tiba undang tu ada kesadaran apa kita undang kita masa je lah ah. Ada kalau teragak agak repek tu lah ya. Tapi nak nyot tapi kita undang besok tu lah nyot lain ada ya. Kalau biasa berok tu mama belah tinggi dua tu ah. Betul. Belok tu belah tinggi kalau biasa mah. Aku ni
Presiden itu tekan penjara. Padahal Nah, balik. Anu lấy, con nhà lấy. Kau yang lain. Nah, sikit sana. Ya baik, mana baik ni ha? Lei baik. Lei. Ya. Ah. Là, lần dù lang sok mayan tu. Ah. Ah, terus seperti yang lain. Yo. Saya mana-mana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله من ذنب ما كره الله قولا وقيلا سرا وعلانية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد إنا لله وإنا إليه راجعون نويت الخير إلى هذا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر كلهم أجمعين لهم لها السيد الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا بني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له لا إله إلا الله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لو بسيدنا محمد نور الوجود الهدى متامل اللهم صل على محمد يا رب سلم عليه وسلم على بنيان إلى محمد من ظلم الولد تيامن اللهم صل على محمد يا رب سلم عليه وسلم علي حبيب سوى محمد خير رسول النبي مكرم اللهم صل على محمد يا رب سلم عليه وسلم لكم محب إلى محمد أسنى أسوم به تعالى اللهم صل على محمد يا رب
Sayyiduna Muhammad muhayyikal min jahannam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Amadun haramna Muhammad maulahu sallallahu wa kalam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. La sama laisama Muhammad Jibrilu kalallahu takadam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Awaluka dunya Muhammad khairu rasulin mukarram. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Musafalatamin Muhammad lau kutoil takibun muharram. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Wa nuru jabi Muhammad walaku baina wa intakadam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Wa dinu daruhu Muhammad walakaburu bitalahu fahadam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali kullin minhum wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali kulli minhum wa sallim. Allahumma sallim wa sallim wa zid wa zid wa barik ala sayyidikal kika wa zainul ibadah Sayyidil Arabi wal Arabi wal Ajam wal Imami Makata wal Haram wa ma balilmi wal ilmi wal hikam Sayyidina wa maulana Muhammad di dunia Rabbi wa sarafan wa karaman wa muhabatan wa rifatan wa nuran wa biran wa karan wa saudadan wa tazimah. Bismillahi abda'ul malitura Bismillahi abda'ul malitura Bizikrillahi ya badaral umur Mintaul umuri wala tazini harun sanur fauka nur Zala tabdaru minal zikri kitina man Zala tabdaru minal zikri kitina man Bizikrillahi ya badaral budur Wa dunya wali Muhammad Ta'ala husni usru Fakulul ambiya iza fakahu Fakulul ambiya iza fakahu ila maula ala maridun Wa kulu tabi'ina lahum alaihi wa وتواصوا في الحياة إلى القبور. أفضل الذكر فضل ذكر لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah,
illallah, la ilaha 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 illallah,
illallah, la ilaha 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 illallah, la ilaha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد يا ذا الجلال والإكرام وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم عزيز سبعين ألف ليلة لهم فداهم من النار وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا عزيز سبعين ألف ليلة لهم فداهم من النار وهم في القبور ومتوزلوا إلى الجنة آمين يا رب العالمين آمين اللهم إنك تعلم إني عللت وجهي سبعين ألف ليلة لها ورضوانا واكرك لنفسي وأشهدك إني اشتريت بيوم وجهي سيأبو من النار وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلها لهم فداء من النار نورا ورحمة من القبور ومصافيا إلى يوم القيامة وليلا بسرة المصر إلى صراط مستقيم وبرؤيته لله يا رب العالمين اللهم أدخل لها إلا يوم الدين اللهم اغفر لهم وارحمهم وفي وعفوانهم وكرم نزلهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اغفر لها وارحمها وفي وعفوانها وكرم نزلها واجعل الجنة مثواها اللهم رزقنا متابعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا تمام عنا نور عنا يا الله اللهم نور قلوبنا بذكر لا إله إلا الله أسرع أرواحي بذكر يا الله وكسب إسراره وجعلنا دواما في دين ودنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن تقضي الحاجات من أوقات الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر آمين يا الله يا رب العالمين اللهم استجب دعانا ودعاهم وبلغ مرادنا ومرادهم ومقاصدنا ومقاصدهم في دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا اللهم صل وسلم Terima kasih.